MLA ticket kelong bank ke thoma tuma pha karcho mai padupon check by soap and check by pian karbiang long life pen ka homri da One more time, the chorus, okay. Langlokso Baptist English School, Ruptalin Catalan. Jesus, He's the Nangletum hiti ka helopen kedam ningka saksak doma. Do posita matha ikre. Humre ignon nangletum adung het kedo Phangcho Enterprise. Nangletum ladak longik ji lage electronic goods, gift item, food item, cosmetic, water filter, sport and school item. Lasi Humri non MS Phangcho Enterprises, Jirsong Asong Road, Rongkhela, Dipu. Kardom pini prime time birta long pen nili sami jirbon kilingpi non arjui tha birtang ton pen. Non kevang ji Assam Assembly kili kahut kachipate dun ji aphan BJP asong ahin pen ticket kachipalong dun banghini Darsing Rong hang pen Vidya Singh Ingling aphan Diana Rong along karchu asai ke deng asonsi pini karbyang long BJP asai hemalong le thota karchu asai dengpon. Non malom ratchari asong tum Assam Assembly election along kachipati dun ji aphan methang asong arpong turlok ticket ke hang dun BJP ratchari asong ang bong pangdak ponlo. Bangso ka pangdak pon atengke Karbiang Long LAC ke thomang bong pen Hauraghat LAC pen Darsing Rong hang Dipu LAC pen Vidya Singh Ingling lapen Bokajan LAC long pen Dr. Numal Mumin aphansi pek pondo Bangso jok kedam tang there ni phai trok arni Darsing Rong hang lapen Vidya Singh Ingling aphan Dena Rong along karchu asai dengpon Lason thot si pinile thotta dipurong supialong ke do Karbiang Long BJP asai hemalong BJP asong pen ticket ke long pon Vidya Singh Ingling Darsing Rong hang Dr. Numal Mumin lapen Rup Singh Teron atumaphan puthot karchu asai dengpon thu Bangso hut Karbiang Long Autonomous Council CM Tuliram Rong hang pen kaninje pon atengke la bang pliaphan ticket ki pipon lake Central State atumpen nangkelang charia teng koma phansi ticket ki PC ke haijima la hai nang lang chari era PC ticket ke pilo pusi ningje সার্ভে রিপোর্ট আমার জেপি নাডা তেখেতৰ মানে বেলেগ টিম এটা যে সেই সমষ্টিৰ বৰ্তমান ছিটিঙৰ বিধায়ক যে তেখেতৰ টিকেট দিলে জিকিবনে নিজিকে এটা ছাৰ্ভে ৰিপৰ্ট আছে অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এটা ছাৰ্ভে টিম আছে জেপি নাডা ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিও তেখেতৰ ছাৰ্ভে টিম এটা আছে আৰু লগতে সন্তোষ ৰিয়েল সন্তোষ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী ইনচাৰ্জ আছাম এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন তেখেত ফালৰ পৰা এটা ছাৰ্ভে ৰিপৰ্ট আছে আৰু সংগঠনৰ পৰা এটা ছাৰ্ভে ৰিপৰ্ট সেই গোটেইখিনি ছাৰ্ভে ৰিপৰ্ট লৈহে টিকেটটো দিয়া হয় পাব্লিক পৰা কমেণ্ট ল'ব আৰু জনসাধাৰণৰ পৰা ল'ব আৰু আপোনালোকৰ ৰিপৰ্টাৰ পৰা কমেণ্ট ল'ব আৰু প্ৰত্যেক দল সংগঠনৰ লগত লৈহে তেওঁলোকৰ আলোচনা কৰে আৰু ব্যক্তি ফালৰ পৰা তেওঁলোকৰ ৰিপৰ্টটো লয় সেই গোটেইখিনি ছাৰ্ভে ৰিপৰ্ট ছাবমিট কৰাৰ পিছত যে তিনিজন বৰ্তমান ছিটিং ডক্টৰ মনসিং ৰংপি ডাঙৰীয়া আৰু চুমৰহাং ডাঙৰীয়া আৰু জয়ৰাম মুংলেং তেওঁলোকক টিকেট দিলে অসুবিধা হ'ব বুলি হাইকমাণ্ড সিদ্ধান্ত হৈছে সেই হাইকমাণ্ড সিদ্ধান্ত মতে এইটো দিয়া হৈছে Langdam pulute songa ticket ki pipang dak derapi BJP barem lapen MLA yang hoi ki dumam Dr. Mansing Rongpi Sumrong hang lapen Joyram Ingling atum party ticket long dun dedera jok prungjam prungjinsi thekdun longlo HAD Minister Sumrong hang aphan BJP song pen ticket ki pipon pe dera jok ki ong dun BJP claim bang atum Congress along chingbe dun erluk social media long kapache thanga puthak CM Rong hang phirang ke phan ki thak pona tengki BJP song aphan thangnat kana hokta bi pusik pachini
MLA Dr. Mansing Rongpi HD Minister Sumrong Hang lapen MLA Choiraming lenga tumaphan songa ticket pilote Remdep Ji project si Central Pen State Sarkar tumpen ticket pipon pe detlo lapen Sumrong Hang HD Minister ki duba mahut Karbi Anglong pen dima hasaw araraphan kupisi kaching thura sai ke claim pi ke dolo alang liphan le arjudam debnoi pusi CM Rong Hang asang hupen ningjepon Sumrong Hang তেওঁ যে তেওঁ কংগ্ৰেছৰ থাকোঁতে বিজেপি থাকোঁতে ইমান ডেভেলপমেণ্ট কাম কৰিছে কৰা নাই আপোনালোকে জানে এইটো তেখেতৰ মন্ত্ৰী থাকোঁতে কাৰ্বি আংলং ৰাইজৰ কাৰণে ডিমা হাছাও ৰাইজনে কিমান কাম কৰিছে আপোনালোকে জানে এইটো ৰিপৰ্টাৰবিলাকৰ কি কাম কি আঁচনি কৰিছে কি আঁচনি আনিছে আৰু স্পেচিয়েল পেকেজ কি আনিছে তেখেতে এইটো ক'ব পাৰিব তেখেতক সোধক আপুনি তেখেতক সোধক দেই News report Bikram Teron lapen Roshan Hansi Karbi Anglong live Ningkan Paroso se hako pen ruibab anglong lapen klobor anglong apir the kache thangklong arna machek abiri pai su pen pai pian Karbi Anglong live pen kahumri padudam Ningkan Paroso se hako pen kidu virvar chai terona rong lapen etsu terona rong ruibab anglong lapen klobor anglong apir the anat jasemet klobor alang su na the paya tha karjap soi arna machek mate check pai su pen check pai pia biri kadu ka we pen chiri phokep su se ajak kiding labang su arna machek si lahini anglong adak ruibab pen klobor anglong an pai song ason si labang su arna machek arjap soyan pin Rong berong thak arara tumta non het pen kalisi hako phusar phisar akai hut pen sitami labang so arna machek maddu sitami thumdam hai hela pen chojor long le athek ki thum mate chojor lote kisung phodera pot pusi alam chithan tangte klardak pen le ilitum ansu se alam Karbi Anglong life apherang ke Bikram Teron pen le arju iksena kadom Karbi Anglong life ke lang arar tum doan pini nilitum Karbi Anglong life pen Jesamet nilitum la chai terona rong pen wang bom lo la pen la dar bangke pirong mede etso terona rong pen nilitum nar lulo nilitum kloborang long nar lulo rubabang long la pen kloborang long nili radapan pachini kang tum mangela lo ilitum hako ilitum karbi karbagatum nange plang pen ilitum ha thongnobe ilitum thongnobe akai hut pen rong phapi rong be akai hut ilitum phusar pisar hako phusar pisar din akai hut pen ilitum inglong ang bong la pusona check ke do la puana kelang me arvota pu taxi ji ho arvota machi chi arvo ho a check talang me pick ariaro mar ave aruari mave pen nai pick a check ta nai pick la pen ingtui pick la dag pusar pisar tum la pen hako arlenga saratum la thanu na teng pulote la bangke check pai so pen check pai pi pusipu mate arna ma check pusipu la so ber bangke klobora langsun lo la bang so langsun ke dag lo mahawar pen ke kang tui nah alangsun lo la na kang tui hala dag pen risoi janga tum hadag rong berong thak tum non anta adhoga tum nakar lule mate ke thek dam long le siki onglang rong berong thak tum ta hako ke sara dina kai hutsi bang thek dam long chora tum ta dolang la anpin la hala so klobora langsun ta arnam da so dak pusipu la pen la dak la bang so check pai so pen check pai pi la bang so arna ma check ta ilitum munidatum ilitum jasemet karbi karbagatum la dak la bang so check nang phalang no ne nang thum the nang chorche chojor cholang ammen am ta enlong le la dak jong si wangji na homri ji pulote klobora langsun ba klobora arnam aphan patam pa me si wang nangji kalite kai wang be tum ke apuso deta hai mate kapre ka ke pathek long tap e jupi pen cheng lok e jo lason lamki lampong po lok ta thek Jongsi Kumane Korting Jiratum Labang So Check Arjang Pen Henru Chumung Iji Mate Chor Iduk Pulote Klobora Langsuna Arna Maphan Ardomar Dipen Hang Pamilote Langpong Isia Parman Endam Longji Setame Check Chodor Cholang Aphan Pulote Kopine Phorok Tahai Lasi Hako Phusar Phisar Akai Hut Pen Setame Labang So Non Puarning Pusetame Labang So Check Paiso Pai Pia Birialong An Dam Haivangwe Lapen Dam Pusetame Arna Maphan Ardomar Dipon Paminangji alang litum bangke dag rong berong thaga arada tum sadelo jase met chai terona rong penceng lok kro rong penceng lok alang litum daga me karton sadelo la si alang litum pen le labang so check pai so pen check pai pi labang so na ma check putha ilitum lamthi siar ju pon
Hello ladaki arna macek ha ko pisar pentala so cek ke dolo pot munir leke takalilo lake angko kichuda chulong le angko thui busta arna mafansi banta bohot lahaiwan pipen chuning ripensi chulong chotji acek bangkela ke ha ko ane pisar bane ko ane nili tuma the nong lela nona uwe kimi sita adin dolo busigipu unta lake majong lake takallo mana ahem puda velo adin la the pai pi thui ta sung pi la si so check baga ko inchai bang ta ve jata ve chingchai lor jo mina lan velo ni li than kon Dena Rongpen Bikrom Teron Karbiang Long Life. Nangletum hithi ka helopen kedam ningka saksak doma. Do posita matha ikre humre ignon nangletum adung het kedo Phangcho Enterprise. Nangletum ladak longik ji lage electronic goods, gift item, food item, cosmetic, water filter, sport and school item. Lasi humri non MS Phangcho Enterprises Jirsong Asong Road Rongkhela Dipu. Methiong neng pipo ang neng sukrit rokalong kitok kathe ang atur pu athepi en ponsi Langlokso Baptist English School artaning kaning koira phochoksi ruptali na sengkan katalon pon. Langlokso ni hang langsuk pathuak lamalong Langlokso Baptist English School atum chepatu pi ponsi kedam tang there poni phai pho arni pen pini ni phai troxier ni an ruptali na sengkan katalon padupon. Langlokso Baptist English School than bang ke hoy neng good so letro lapen claim rapet ari sang hotum kachari pon bangso mai long speaker senior Pastor Dr. Solomon Rongpi, Executive Secretary NKBA Reverend Benting Teron, Mission Secretary NKBA Unique Terangatum Chetongdun. NKBA YD Lapen Tourism and Melit KD Baptist Church Kohima Lapen Langlokso Baptist English School Choir Group Atum Pensi Arna Mapan Kiro Karcho Japan. Jesus, He's the King of me. Langlokso long bangso school ki bipon aputak ke than pon ke Langlokso hawara long tak ke thek ser loga charli usomara tumaphan loga pathek pen aprang anat ingthur ponsi methanga hawara pen longri ke japon thek jia phana ke mang pensi kedam tang ningkan pharo krisir kebra trok aning kan malom pen ko hima long ke do khedi purong baptist monduli angami naga tum lapen NKBA mission ke ja tum pen chilangsi bangso school ki bipang cheng pondo Nili tum Langlokso hawara long school nangkang pu alam theke lason hello 1996 meo ha so ni kan sin tum school nang pu lo and just met ni tum la so school nangkang pu ke Langlokso hawat ili karbi ari so atum anim so tum ba bihek theka momar tum pan hikha ki pije phan se just met ke mang dam do pipon ma kado ka vemat dokmoka punon badi purong sopi punon baka preka kadim kele damia panaki sungdo la soposi ili karbi yanang bong kachirap dam kapreka towar pen bidia wese damia hikha ki pi mate mek kapapaching puja phat pi potma Langlokso hawar karbi ri sonim sotu thek seres tum do setala solong ilia sap o hikha ki piana thu chirap dun lokolong te ba sap o or ki pidun pa sang thak chirap dun lokolong te morni sike Langlokso hawar kaching thura hawar chiplangji Kohima Khedi Baptist Mission Pen Bangso School aphan kachirap dun alam theke than pon ke kedam tang a uve hut Bangso Kohima Khedi parong sopialong inut karbia munit sarbe po bangsi education ministry asai ke klempang chengdamlo hala Bangso hut pensi ili karbia tuma phanta amithanga courting jirason nangchi kamsi nangchirap dun bomlo puta than pon is established in the year 1996. The school was at first initiated by the local leaders, and then they asked the help of the NKBA leaders, and after that when the NKBA leaders cooperate, they seek the help of the Chakrama Baptist Church Mejipima, and with the help of the Chakrama Baptist Dokmoka pen semsing inti Karbiang Long Life
social media portal along ke klang alam ke ahokali APCC along kaching vai pen ke klang abangsi angdung ki ti candidate man po pusi Hamren District Congress Committee alam jaisar po Rensing Bay Karbiang long life athengno than paklar po Asamarlo MLA Kiligapor Nangkili Rock Ajok Asitina Party atumta methang asong kachepahai jiaphan dudesang se sai kacheklem thekponlo Karbiang long arlo anta bangso temonang chapsi muniratu methang constituency a party candidate Komasi Longjima lapen Kedam Jima Lahayalam Kulat Hotel Hemalong kachingwai chingsai mate kaching ki chepalam so sonsi dolo Lapusonsi Congress along ahut pen ke khorsing inti Mongvi rongpi Singteron Mantune ke khorsing inti Sumronghang Agostining hi lasonsi social media lapen portal and news along klanglo Lasi bangso alam ke kachithang tap lapen ahokali pusi Hamren District Congress Committee alam jaisar po Rensing Bay Karbiang long life athengno than paklar po কিনুতে ক'ব লাগিব কেৱল মন্ত্ৰী প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী চুমৰহাং ডাঙৰীয়াই নহয় তাৰ বাহিৰেও কাৰ্বি আংলঙৰ বিভিন্ন যিবিলাক প্ৰাক্তন বিধায়ক মাননীয় প্ৰাক্তন বিধায়কসকল আমাৰ লগত যোগাযোগত আছে কিন্তু তেওঁলোকক টিকেট প্ৰদান কৰা নকৰাটো এতিয়ালৈকে থিৰাং হোৱা নাই এইটো হয় তেওঁলোকে এইটো তেওঁলোকৰ অধিকাৰ আছে গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ আছে আমাক কংগ্ৰেছ দলক এপ্ৰ'চ কৰাটো তেওঁলোকে ঘূৰি আহিব বিচৰাটো তেওঁলোকৰ অধিকাৰ আছে কিন্তু এই বৰ্তমান সময়লৈকে কোনোবা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী চুমৰহাং ডাঙৰীয়াক যে টিকট প্ৰদান কৰা হ'ব এনেধৰণৰ কোনো সিদ্ধান্ত পোৱা নাই আৰু কেৱল মন্ত্ৰী চুমৰহাঙেই নহয় আৰু কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট নেতাসকলে আমাৰ সৈতে যোগাযোগত আছে কিন্তু বৰ্তমান সময়লৈকে কোনো এনে ফাইনেল কোনো সিদ্ধান্ত লৈ আমি এতিয়ালৈকে অহা নাই Laso putak ningve malomsi APCC along kachingwai pen ke klang abangsi ahok pet mate angdung kitia candidates man po puta biasang ho ninjepon ৰিউমাৰ বিলাক ওলাই আছে কিছুমান এনেধৰণৰ ৰিউমাৰ ওলাই আছে বোলে ডিফুৰ পৰা চুমৰহাং ডাঙৰীয়া মানে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বিজেপিৰ পৰা আহি কংগ্ৰেছত সোমাই কংগ্ৰেছৰ টিকটত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বা হাওৰাঘাটৰ পৰা কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী ঠিক কৰিলে বোকাজানৰ পৰা কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী ঠিক কৰিলে বৈঠালাংছৰ পৰা কেতিয়াবা সিংতেৰণ ডাঙৰীয়াৰ নাম আহিছে কেতিয়াবা আগষ্টিন হিৰ ডাঙৰীয়াৰ নাম আহিছে কেতিয়াবা ৰূপেশ বেৰ নাম আহিছে কিন্তু এই গোটেই কথাবিলাক কিন্তু সমূলি মানে ভিত্তিহীন খবৰ আৰু ইয়াত কোনো সত্যতা নাই যিহেতু নেকি এই আলোচনাৰ যিটো পৰ্যায় এতিয়ালৈকে ফাইনেল যিটো ফাইনেল ডিচিশ্যন এতিয়ালৈকে হোৱা নাই আৰু ফাইনেল ডিচিশ্যন হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে এইটো চেনেলৰ যোগতেই হওক বা যেনেকেই হওক আপোনালোকে সোনকালে অতি প্ৰথমতে আপোনালোকে নিউজ চেনেলৰ মানুহখিনিয়ে এই খবৰবিলাক পাব Phelang Pipen Mohanteron Karbiang long life Tang tipini prime time birta ke lapon se kang tonik lo 2 mi thak me kardom